לא צריך, תתעייני, תסתכלי. הוא עולה, שובר תאוצה, שלב ראשון שלו מתנתק. עוד מעט מתנתק השלב הראשון. Kementerian Pertahanan Israel mengumumkan mereka meluncurkan satelit mata-mata terbarunya keluar angkasa dari lokasi yang dirahasiakan. Industri dirgantara Israel yang dikelola negara membangun satelit OVEX 19 yang diluncurkan pada hari Selasa, 2 September 2025. Kementerian Pertahanan Israel mengumumkan mereka meluncurkan satelit mata-mata terbarunya keluar angkasa dari lokasi yang dirahasiakan. Industri dirgantara Israel yang dikelola negara membantu satelit OVEX 19 yang diluncurkan pada hari Selasa 2 September 2025. Israel telah meluncurkan satelit OVEX sejak tahun 1988 untuk pengawasan dan pengumpulan intelijen bagi militer. Times of Israel menyampaikan satelit OVEX 19 berhasil diluncurkan Selasa malam dari pangkalan udara Palmachim. Peluncuran ini menggunakan roket Shafi dan satelit telah memasuki orbit, mulai mengirim data serta menjalani serangkaian uji awal. Satelit ini dilengkapi radar aperture synthesis atau SAR dengan kemampuan canggih. Setelah memasuki orbit bumi, satelit akan diuji untuk menilai keamanan dan kinerjanya. Sebelumnya, Ynet News melaporkan penduduk pusat Israel menyaksikan peluncuran yang terlihat seperti rudal interceptor. Kementerian Pertahanan Israel kemudian mengklarifikasi itu adalah peluncuran satelit pengintaian OVEX 19 dilakukan pada Selasa 2 September 2025 pada pukul 22.30 waktu setempat menggunakan peluncur Shafi dari situs rahasia. Israel menggunakan satelit OVEX untuk mendukung operasi militer dan pengawasan keamanan termasuk terhadap jalur Gaza dan wilayah sekitarnya. אלה ימים של הישגים גדולים, אבל הם גם מאתגרים מאוד. במבצע של השב"כ וצה"ל, אנחנו הצלחנו להחזיר לישראל 2 מחטופינו החללים. לא צריך, תתעייני, תסתכלי. הוא עולה, שובר תאוצה, שלב ראשון שלו מתנתק. עוד מעט מתנתק השלב הראשון. Demikian informasi terkini Syedaralun, saksikan terus beragam informasi lainnya. Coba like dan share seluruh akun serambinis.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.